Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Amoy wantay. Ado dagiti sayang gusang agtatakaw kano ni nanatuyang iti kagawaan. Na, asino tinakang iti dayta, kwarog? Bagada nga raud. Ngam kaslapud numay. Pwede na pa na kiti balayta. Ado nga agpaiso ti gamit na ang saan mat nga agpapada. Anya? Unantay. Isu apud no siguro jay sayang gusang. Ay na, kwarog. Agtal na kalaptan. Di mo istoryahan iti sabali a tao. Gapaw ta saan tayo nga amo no pudno, wenno saan. Unantay. Da kayo lang matinang ibagak iti daytawi. Angam kitaan nyo adag iti kagawaan niya. Tamangan no pudno ti sayang gusang may papankan kwa na. Mare, agdinamagmutan ti maipapan ka ni Marituyang. Nga anya, Maray. Nga agtatakaw kano iti kagawaan. Wan nga rod, Maray. Diya ka mo, ano po no? Tay di namin saan nga imayan na dito'y balay. Napukaw ti may sa plato. Ah, kasta aya. Ay, wan. Iso adyak ka mo, no nairanran na lang nga napukaw. Ay, no kasta man bilang. Ay, nayan ni Marituyang. Tagaramid pa ilaang mo, titipakais-istoryaan na. Ay, day tangarod ka, Maray. Di nakat ikarigatan ngamin ti kumatang no bilang. Tapaspas mo ti panaglako da itinatang. Wen nga rod Ang obserbaran taman nga agpaiso. Ang mga nupod numot dagita. Wow! Napipintas dagito'y supam Marikwanang. Wan, Maray. In karigatak tinaggatang. Pangkit kita akman mo't kadagiti naglakwak kadagiti lakok. Ayun amaray. Nay, patigayam dagita baso ken plataw. Ay na, nagmamayat. Si Kaki Dimot, kano ordinary lang day taabaso kan plataw. Ngem napipintas maray. Saan akasla jay baso mi adaanen? Adda pa'y tiping dagiti dadum. Ay ka gumatang kayon to inton ada kwartayaw. Wen amaray, angem kaanon tungata. Ay, awan mo't akanayon ti makukwartamay. Ay ka adan to latta Kasla ako mamitken ka, nga datirsina na maray. Tapno inaldaw nga adda income kaw. Ay na, Maray. Saan aga po ta adda tersinak ket everyday nga damot income. Aldamo di aldaw nga awan pulos ti aggatang. Maribanang, adda ka di taunag. Wen, Maray. Dumanon ka lata Ay, kunak, ano awan tao dito'y balayo, Maray? Kasano ka nakarika mo nga mintiruangan niyaw? Inrikap ko laang Gaputa sumsumrak ngamin dagiti taraken ni Enteng a manok. Iso amaray. Kisayan nyo nga may dagita tarakin niyaw. Kano naimas apang pinikpikan day tan native a manok. Pinartimin ati daduma, Maray. Ang makaumamot laang no iso nga iso akanayon ti sidsidaan. Sa bagay mo't di amaray. Awan nga mintaraken mi Maray. Alaem to aday tadwa, taisupay atarak nem ijay, bareng mapaadom. Ayun man Maray, ibulos kun to ijay arubayan may. Wen Maray, nalakalaan nga umado dagita. Agyaman ak Maray Ayun kayam. Adda ka di kape Maray. Ay katuan adamot Maray. Nalipatak matan nga i-offer kan ka, gapo iti manok asaritaan ta. Ay na, awan anyaman na Maray. Ala, agkapi kapay nga rod Maray, tamapan ko ilinay jay insaang ko nga innapoy. Sige lang Maray, awan anyaman na.
Napintas na ito'y baso ni Maribanang. Ay, ikarkaki di na ito'y may isa dito'y bagaw. Sigurado adi na mo lamadlaw. Gaputa ado ti baso da. Damit ti may sa baso nga insang po mo tuyang. Nangalaam ka day. Ay, kat ginatang ko Pangala ako mangay. Mabalin no adda magic ko, tapinarwar ka. Na, gumatang kay ti baso nga may sa laang. Arig na na ti pagkapyam laang ti pinanunod mo, wagat hangay. Managing bubukod ka mo ta. Anya, Sanak lang ta mamati a ginatang mo. Amangan mo no, nalalam medyo balay ti karuba. ay di ka man nagsau iti kasta ba daw? Pagbalinan nakiday ngagtatakaw. Ay siguradum lang tuyang. Tano talaga tinakaw mo day ta. Ay na, makamukan iti biyag mo. Inteng! Ay, Inteng! apay ka di manin aya. Ay. Agungit ka man ako nakon. Apay anak sayan dagiti kagat-gatang ko abaso. Binoong mo manan anya. Ay. Nay, Na. di kag papabasulatan ba na? Kasano a binuong kukot, si kamo ila agus usar ka dagita. Na. Wis ko type, day ta abaso. Nagdagsan. Ay. Napanan ngay nga rod dagijay. Ah, Saan mo't ngem imay ni Kwarog? di ka sumanao biro ka. Awan nga rod. Uray kasanot pa nagbiro ko. Awan. Ay makaung-ungutak talaga. Oh? Ay sayang dayja abaso. Sapay nagpintas. Ay, no awan dita. Ang mga no napanagpasyar ijerwar. Anya! Ha ha! No binuong mo, aklunem nga minan inteng. Tapno sa anak nga agrigrigat amang birbiro. Oh, nakangiwat ka. Na, Apay, mano aya day jay. Ta ikan ka iti paggatang mau. ay, hangam, aguray ka man, inteng. Ah, Adda day jay abaso, sakbay asimbangpet ni Marituyang. Hangam, idipimanaw, kas jayan. Na, ang mga nupod-numot jay sayang gusang maipapankon kwa na, nga agtatakaw iti kagawaan. baso lang day jay banang. Di kag papabasol. Ay basta, sa anak ang makatal na, inteng. Inton bigat matlaeng, mapanak ijay balay da Marituyang. Ay napasinsyakan Amaribanang. Awan maipasanguken ka. Imbagam kumaidi na panak ije balayo ang umay ka. Tapno insagana. Ay na saanen, Mare. Umdasen daytoy kape. Sika talaga, Mare. Kababain mo't tanong mapanak ije balayaw. Adda nga adda maipasangom kanya. Ay kat inton maminsanton Mare. Ay, agyamanak nga rod no kasta, Maray. Ang itaman pa'y apim masyar ka. Ay masikuranak nga ron ijay balay. Iso nga imayak, takayat ko ti makisarsarita. Bisimot nga ron ni Marikwanang. Ay, wun, Maray. Ado nga min dagitila ko na nga i-display na. Ay, wen nga rod Nay. Ay, nagpipintas dagiti kagawaam Nagduduma pa'y aklase. Ha? Ay, sus. Madinsa. Ang mga numabigbig na jay baso na nga inalak. Maray, agduduma pa'y ti disenyo dagiti baso yo. Aywan, Maray. Tunggal nga min adda makurso na daa. Gumata nga, uray maysa. Kasta ay Maray. Isumot lagayam asagay sa wano sagdudwa ti agpapada. Ay, wun, Maray. Ay, sus, madinsa talaga. Nadlawnan san abaso na ti maysa. Ay, wun, Maray. Kasta nga minter aramidag. Iso aday tamay sa abaso, may. Kapadpada na di may sa abaso man niya. Win nga rod, Maray. Kat amom ka day. Mapukpukaw ti maysa kadagiti baso. Ha? Wen, Maray. Binirok kon iti amin asuli ti balay may. Hanggang talagamit nga awan. Iso ako nak, nga amangan no nagnaarimwar ijay balay may.
Ha? Ay, ay, amangan mo no adda ijay laeng, Maray. Di mo la mabirukan. Wen siguro, Maray. Jack mabirukan, wen no saan, intaray ti marabutit nga awan ipos na. Anya? Amo, Maray, napanak ijay balay da marituyang idi na minsan. Kat, anya ngay ti madamag, Maray. Ay, amom kaday. Talaga apod no ti agwarwaras asayang gusang maipapanken kwa na. Nganya? Ti panagtaktakaw na iti kagawaan. Ha? Kasta? Wen, Maray. Gapu ta talaga arinantak tinapan ijay balayda. Ngamen, idinapan ijay balay may, napukaw matantay may sa anagpintas a basok. Anya? Wen, Maray. Akat amumon tikayat ko asawan. Papanam, marituyang. Ay, ikwa, Maray, dito'y kuma. Umayak la makidigaws. Awan nga mindanong may. Ay, pasensyakan, Maray. Awan mo laang danom dito'y balay ko. Ur-urayak nga rod ni Kwaraw, ta ibaon ko ang mapanmangkita iti danawm. Kasta ka di, Maray. Wan. Sa bagay, nagtudo nga min idi kalman. Iso siguro ti makagapaw. Ay, kadalabi ta kasta Maray. Ano sampay ti mapan iji balay da maribanang? Ijay kan ang makidigaws. Ayun, Maray, no problem. Na, apay nga daka di takwaraw. Sirsiripon na kanya. Anya sirsiripan mo ta sa sawan nyo na natuyang. Piling kayo, mate. Na, kahit apay nga rod nga daka di ta. Aglaba ko, ma. Ngam, nakabaybayag kayaw. Kataguray ka mo ta. Apay nga min adi ka aglaba ijay balayaw. Nadadahil nga rin ti washing machine ka. Masaduta ka mangigalgal. Na, Alan ana natuyang. Darasin nyo di tataglabak, mate. ay, aguray ka si kakwaraw. Kabarbaro da ito abras ti bado. Alaak mang kiday. Ikargak dito'y eko bag anang ikargak iti bado. Oy, nanatuyang. Mabayag kayo kadipay. Mabit lang! Ikargak da ito yan iti silupin ka. Nay, apay ngay nanatuyang. Isupsupot yung matanda itabras tibado da antibanang. Ay, kwa, ay na, pasensyakan kwa raw, na blackout ak mutin. Ah. Kunak no intugot ko di brush me tibado, ay sa magayam. Ay, buwisit na ito kwa raw, kaslamot din babaeng agsip-sipaw. Amuyo antay. Isumot lagayam anabaybayag ni nanatuyang iti banyo itay. Isupsupot na matgayam di kabarbaro abras tibado yaw. Anya. Unantay, ididinilaw kaw. Kunana na blackout. Tiyadda ka no iti panunot na kat brush da di isupsupot na. Na. Ay, anya ni marituyang. Aw, anya ngay antay. Patsin na kaditan. Pudnot it sayang gusa nga mangmangag tayo sipud pay. Ay, wen, kwarog. Amo kapudno dayta. Ang nagululi makaklaang. Hanggang ita, ay, marurudak iti aramid na. Antay, Idi ngamin imay nakikapi ditoy, kat pimanaw, napukaw timay sa abaso dito'y balay. anya? Wen, kwarog, iso ang masiguradok nga iso tinangala iti day dyan nagpintas abaso. Ay, talaga ang marurudak iti day dyan ang marituyang. Ay, apay ka di. Nakita mismo ni Kwarog nga isupsupot na jay brush tibado ta. Anya? Iso apod no ti atap ko, nga iso tinangala iti sapsapulok abaso. Ta iso lang mati umay makikap-kape dito balay. Ay na. Baso lang mo day jay banang. Apay mo, baybaya amon.
Kabailan tamuti gumatang iti riniw-riw abasaw. Wan, ang agruam ni Marituyang. Iso anas kan maikan iti pagnakman na. Pagnakman. Apay, anyat kayat mo manen asawan banang. Mapanak to ije balayda. Mapan ko kitaan no adda ijay je basok. Tano adda. Alaak nga alaan. Ay, saan Saan aday ta basaw, ti paki-apaan? Di ka madanagan, inteng. Ikakla ang mat ni Marituyang iti pagnakman na. Nay, Maray, apay akas ta ti Jarmaw. Agungungot ka? Mapanak ijay balay da Marituyang. Nay, apay, anya ti mapan mo alaan ijay. Mapan ko kitaan no adda ijay-jay basok anapukaw, idinao di nga imay ijay balay may. Ay unay urayan nak, tadamot kayat ko apun kaun. Alang arod, agrubwat kan marikwanang. Ay mabiit lang, Maray. Irikap ko biit da ito tersinak. Sige, mangrikap kan tamapantan ijay balay da Marituyang. Da kayo magaya maribanang, marikwanang. Ay, wan, Marituyang. Umay da ka man sa rongkaran? Nay, apay ka day kukumaray. Sa anak mo't masakit, tapno umaydak sa rongkaran. Saan laang mo't masakit tinas ka na sa rongkaran, Maray? Wan nga rod Agam, apay akasla di mo kayat asarong karanda ka? Ay, kwa. Ay, saan mo tamara? Marituyang, nangalaam ka de iti dayjay basom. Ay, kwa. Ay, ginatang ko mo tamaray. Ay, nanggatangam ngay. Ay, kwa. Ay, ijay ayan ni Mian. Ay, saan ka day ngaglaklako iti kagawaan? Wan, Maray. Manungay ti pinanggatang mo? Ay, kwa, nalakalaang Maray. Ay, 15 pesos. Ay, rason mula ang dagita, Marituyang. Amom, awan tila ko ni Mayan akasta. Kan saan akin si pesos laang dayta? Gapaw, tasa nga gasot ti pinanggatang ko. Ay, panagkunakat dayto ijay basok anapukaw, idinaudi nga ipapan mo ijay balay, Marituyang. Ay. Kanday ta strainer mo, Marituyang. Saan ka di nga inalam ijay balay ko dayta? Gapo taada nakaukit a letra K. Kaya't naasawan dayta, kuwanang. Ay, marikwanang, maribanang. Ay, pasensya kan, Marituyang. Ngam, alaan mi mutla ang dagita. Gapot ako kwami dagita. Ginatang may. Wan, Marituyang. Alaan may dagiti gamit may nga inalalap. Sigurado akas taon ay tibain itan ni Marituyang, Maray. Ay, sigurado dayta, Maray. Agam mawan bibiyang ko. Ay na, jak ko masublyan dagiti tinaktakaw na agamit ko. Ay ngam, nalabos mo taon. Ginatang ko dagijay sa ita tinakaw na laang. Dayta nga rod kat, Maray. Iso anak kunak nga ikanta iti pagnakman na. Un nga rod, Maray. Ha? Pasensya laangan Ay, win tapno saan nga agruam iti kasjay nga aramid na. Ay, may salangan tinabati ang malukong tabadaong kandudwalangan ti baso ta. Talaga asagay sa talang. Ay, mangibabain ka tuyan. Badang. Podno ti atap ko at tinakaw mo dagijay. Ika ka di mabain. Unayin nantong agbibisin ka iti malukong kinbasaw. Huston di na kunungtan. Huston nga. Hanya nga itan ti rupam nga iparang mo kanag iti karuba. Ay, huston ko na, sana balay, tagbalbaliw akaun.
Agurnungak mutan tapno makagatangak iti kagawaan ta. Tapno sa anak ngagtaktakaw. Sana nasaya ti inaramid yaw. Kasano asaan anasayaat. Kat inaramid ko laang matirumbang. Nabainan iti husto ni Marito yang iti inaramid yaw. Ingkay kidyag daw iti pamakawanin Anya, tada kami pa iti mapanagkid daw iti pamakawan, kat da kami lang arudan tinatakawan. Ultimo baso, kaskada brush tibado, malukong tinidor, kan kutsara, kan dadumapay, Ay. kat tinakaw na. Ure pa do kastabilan. Sana nasken pabainan nyo jay taaw. Ingkay makisarita ba nang tagpipinasin siya kayo? Husto ni Kapitan Nanabanang, awan kas itinasaya at apan nakisarita. Kat si kamat na natoyang, di kaagal-ala iti saan mo ako kwa. Ala sigay, dinan tinagipusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Chunred. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, titing kay panagdengag. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay na nga, yisida inta. Nagbayag mo tamalutan. Aguray ka, ta saan pa'y unay anaanger tay karay kay asidaem. Anya, karay kay ti ipasidam kanyak. Jay tenged pa'y gayam, ken payak. Ay, unay kamutin to yang. Ape ada kita ti paspasidam kanyak ay. Padigwa nga raw, dagiti kukumaray. Tanay, saan dak unayon apampansinan. Ay, ada siguro man ang tinasawm amadia. Iso asaan da ka pampansinan. Awan mo't malagip ko sa ukamaday. Ikan to mga mi nagpampanunot no maminsan. Sa ukalay ang asaw. Na, iso nga raw dapat digwak ida. Tapno sa andak aguraan. Day, apay anak kapanimid kayo nga agulitag. Ay, makapalinay mo't ngamin da ito sidaan tayo at toyo. Wan nga ron. Dudua mo't nga ron. Anyat kaya't asawan da ito ingay. Kayat na asawan, sagay sa kayaw. Ay, Kunak mano na imas ti sidaan ita, isumtimbagan yang kalkaw. ay, ni antim man. Ay, anusan nyo, no anya ti adda. Kunak nga mino napan ka nagnateng iti sidaan. Napan ka magayam nakiistorya ka ni kumarim ako nang. Ay, awan oras ko ang mapanag-nateng. Maribanang! Ay, Ah, Nina na to yang. ay, banda ka ba? malimot nga umay. Anya nga tati umay na ibaga aya. Ay, ingka ibaga nga awanak. Apay, di mo samot kaya't abisitaan na ka ni kumarim atuyang. Kagura mi day ta atuyang. Apay ngay! Kasanaw, naglastog nga agsasao. Kunamlan asino nga ado ti kwarta na. Maribanang! Umay kapadigwan iti sidaing yaw. Ah. Manok! Nangag mo ka raw. Wow, inakalaan di patiguna. Sige, darasam. Ay, Adan sidaan tayo ba na? Unay ket aragsak mon. Na. Nungay adda sa bidong dayta nga ipadiguna. ay na, agyaman na natuyang dito'y ipadigaw. Ay, awan na talaga si Daan May. Para kumakin ni Antim dayta, angam sigay pagraranudan yaw. Uray di ko lang ti si Daan May kinanggal kao. Adda ni Antim dita. Awan ka na, kunana. Angam adda ka day. Ay malang araw, ibagam apak pakumusta. Wang na natuyang.
Sige, in kayo mga nag. Anya ngay tararamidon tayo. Alangan mo tabuy-buyahin tayo lang dito impadi ko ni Nana Tuyang. Di man antim, tatilay bagbaga na. Ay, ibagbagak laeng. Akasanon, no adda sabidong dayta ipadigaw ni Tuyang. Sabi daw. Imposible mo ta sabidungan na tayo ni Kumario Nana Tuyang. Ay, isumuti ko na. Ay na, saan nyo lang nga amo, naanya ti agtartaray iti panunot na. Sigurado nga do ti agtartaray iti panunot na. Ang saan namat siguro sabidungan dagiti gagayam na. Kita man manang. Naglaing nga agrason daytoy ka anakak. Sinuruwak nga mingkit. Na, Kasta no mabisina kang kail. Ha? Lumayingak aroma sound. Ay da. Mga tekit din. Tama bisbisina. makaamu kayo. Sige, mangan kayo lata. Ang no masabidungan kayo, ay awan basol ko. Oh, anya ti madamag maribanang. Ay na, nagpadiguday jay at Tuyang. Ay, pinadiguan na ka. Kunakan siya lang ti pinadiguan na. Pinadiguan na kamay. Anya mo di impadigo na akar ni ti manok ngay. Nagkulbat. Ay, jak ngamin pulos rin namanan. Tapang panunutak nga amangan no adda sabidong na. Ay rin naman ak. Kagaputan na kulbat. Binaybay akon Ay, dainting kanikwarog tinagsida. Nay, mait. Adda ka magayam di taigid ang nakatugaw. Apay, itala ang anadlaw na kagawan. Itayak pa'y dito ang nakatugaw. Ay. Naglaw ka, ang nakatugaw dita. Ang di kamot ngamin nagtagtagaray, mait. Ururayik ngamin apa utangan nak ni kagawad ko anang nana. Ay na, saan ka napautangan? Tapadam day takarubam ang nagtiwad nga agbayad. Unay kamatan kagawad. Apay ngayon nga ipadanak iti kaaruba. Sino akaaruba na, maray? Damagam kan kwa na Ay, mait. Sino akaarubam tinakdakamaten ni Marikuanang? Ni kanuna na toyang nana. Kagawad, Saan aga po tagkaaruba kami? Akit agpada kami. Nagpadpada kayaw. Pirmi nga men, ang nagtiwad nga agbayad day siya akaarubam. May sakilo lang matabagas ti ut-utangag nana. Kunakan ka, saan ka pautangan? Anya kamutin kagawad. Gaputa kaarubak ni nana toyang. Anya mutin. Ay agawid ka. Tapno saan mo adenggan, ti ipa nagsarsarita me kan ni Maribanang. Agawidak man lang. Nagururay ak lagayam iti awan. Ay, di mo istoryaan dyan ang ngag mo iti day siya tuyang Dakas kamin tumanaw. Nana toyang, adda istorya akan ka. Anya da ita. Ang sakbay na, pabuludan nakpay iti bagas. Awan isa ang ko. Ay, basit lang ang jay bagas may. Ang sikay, pabuludan ka, takaasi ka may. Umututang akin ni kagawad ko anang. Di namut kayat. Kaaruba ka kanungamin. Anya, na, man ano kumangay no agkaaruba ta. Iso nga rod ti umay ko istoryaan nana. Agpada ta kano anatiwid nga agbayad. Anya, nakasta, kagurgura dakpay lang. Na, pinadigwa lang nga rod idan. Ay na, permi sika akanayon ti pagis istoryaan da. Kaano nangag ko mismo ta nakatugawak ijay tersena ni kagawad ko anang. Istoryaan da anatiwid ak nga agbayad. Apay, pudno aya. Ay, saan mo't unay? Uray siya, saan da ko napautangan? Ay, ayan na ngay gayam di bulbuludak abagas na tamapanak agluton. Mala, mabit lang, tamapanak mangala. Kunaking ka, kahit anasakit tinakam daking ka, dagita ako kumaray. Iso asaan da ka pampansinay. Pinadigwak lang arud idan.
Nasakit pa ila tinakam da. Iso abalbaliwam day ta ugalim. Tidakas na, istorya ni Marikwanang anak kulbat jay impadigaw. Makitam day ta. Agasam, tapang panunutan ni Maribanang ngadda sa bidong jay impadigok kan kwana. Iso ati makunaking ka, saan mo ni dapat iguan? Mayabon, oran no, ginura kayo, nagkukumaray. Surak pa ilang aging gay tanggay. Ay, uray siya nga rod. Kasla maramraman akpailang din padigo ni Maritoy ang akarnit manaw. Agpadigo ko mamanin ni nanatuyangan niya. Agtal na kayo man. Na, Ay, anusan nyo asidaan da ito'y ogot ti kamuti akinilnat ko. kastalatan ti paspasidam kada kamay. Nusan aduling atoyo, kinilnat nga ugot ti kamuti. Ay, saan ka nga agpili-pili? Inteng. Anya man nga tanti si Dainda nanatuyang kan tataba daw. Umay daw kumamanin agpadigo. Ay, di kay lamabain. Agur-uray kayo latan iti maipadigo kada kayo. Awan mo sabidong dyan padigo na, antay. Ay, managi papan ni antim ngamin. Sandan sa ngamin a friends kini nanatuyang ang kail. Ay, talaga asaan? Ha? Apay aya, antay. Nalastog ngamin day jay atuyang. Kunamlan asino. Iso adwa kami kan ni Marikwanang amang gurgura kan kwana. Ay, manditi ada kagura na banang. Bad day ta. Talaga abad, antay. Time day tatuyag. Kunaking ka nga da talaga rason. No, apa ka gurgura na ka, dagiti kukumaray. Natiwudak ka nung arog ngagbayad. Iso may tikunak. Uray pa'y mamin ano ka ngagpadigaw. No saan ka mapanagbayad. Kagura da kalata. Ano pa aya, di utang mo? Hindi pa ilang good. Ay, nagbayagan nga eh. Kahit, ada pagbayad mo. Ada, istorya nga rod ka na kwadang adote kwarta. Dayta pa, iti may sa panggurguran daking ka. Napangas ka launay. Inka, nagbayad. Tapno sana may ramraman dayta ka ruba. Umay ka, sumurot ka kanya, maay. Ni, sa dino nga iti papanantana na toyang. Mapan ko bayadan je utang ka kin ni kumarek akwanang. Ha? Nasayaat nga rod anana, tapno makautang akon. Sandak mo't siguro naguraan da gijay ako kumarek no agbayadak. Imposible mat aguraan da ka pa kat agbayad ka lang arudan. Marikwanang, umayak man. Ay na, di nakman bigbigatan abubusita ang Marituyag. Saan nakaabwisitin ni Nana Toyang kagawad? Ay, Aguli mo kamait, siya lang tagsao. Ay sige, aguli mo kakon. umay ka manin umutangan niya. Nang itugot ka pa'y iti kadwam. Sanak nga umay umutang, maray. Ayan, jay pitaka kaun. Ay, nangibulsa kaun. Dito'y likod ti daster mo, Nana. Ay huwag gayam. Ay, Umaya kag bayad iti utang ko. Bilangan mo aji pagbayad mo, Nana Toyang. Ay, tulungan nakman kiti amang bilang iti pagbayad ka, umait. Ay, wala na. Ado gaya ma talaga ti kwartam Katuan mat kagawad. Ado talaga ti kwarta ni Nana Toyang. Masadot laeng nga agbanyad. Enteng! Umay ka man dito, oy. Apay aya? Basta umay ka dito, oy. Apay? Apay, anyat aramidan ni Marituyang dita tersena ni Marikwanang. Agkakatawa damit. Agmirmerienda dan sapay. Anyat nakaskas daaw ko ba? Kat no nagtungtungan mi kan ni Marikwanang, asaan mi apampansinan day ja atuyang. Kano nagmayat, di kakatawaan da. Apay ngatan. Anya ti mapaspasamak. Sus, naikapis kan banang. Ingka ke makimerienda. Ay, makapakata
Katawa talaga niya, Maray. Ay na. Uwid garon, Maray, makapakatawa. Ay, Maay. Anyagay kar aramidum dita. Katawa ka mo na. Kasano ang makakatawa? Kat dinak mo na pautangan ni kagawad ko anang. Ay, aguray ka dita. Kakatawa kami, pay. Shucks, sama na katawaan niyaw. Ay, saan mo tamaray? Apay, anya launay ay atikat katawaan niyaw. Ni man marituyang, iso tinanirugay nga katawa. Dayta ka ngamin. Katawa kayo katawa. Nagbayad lang ni Nana Toyang itiutang na. Ay, wan maray. Iso akatawa kami akatawa. Gaputan nakabayad ako nitiutang kau. Kuno ka day, marikwanan. Wan, Maray. Ipakita man di kwarta, marituyang. Jay ado akwarta. Wan. Agpangas ka manan, marituyan. Ay na, sa anak-anak pangas maray. Talagang ado ti kwarta. Sigay, te pakitakan ka. Ahap. Nagadaw. Nagadaw. Apay nga itaka lang ang nagaway. Kita man, awan pa'y naluto ang makan. Kahit agungat ka na dagaws. Ay katuwa na tamabisina kaon. Aday nyawid ko asidaan, tamangan talaangan. Atoy. Na, dua lata sardinas. Kawang, ginatang ko ijay tersina ni Marikwanang. Agkukumari kami manan badung. Ay, mayat manan tilin nangan may. Kahit nakabayad ka, iti utang mo. Ay, katun na. Mala, lukatamon da ito si daan ta sardinas. Tamadamdama, mapanak manan makiistorya kadagiti kokomarat. Ay, nasaya at nagsublin tilin nanganyo nga agkukumari. Katsapay lang ko ma, tagtultulo yan day ka. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Yan iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, di nakakayat ni Marikwan ang a customer, Inteng. Apay ngay ka na. Ay, amumuntisong batday ta adamag mo. Ay. Apay nga agkatawa ka nga ay. Apay din nakayat. Amangan mo't numain in love kanyak tunggal makita na. Agraraman kamot anya, Inteng. Libre mo't dagita. Ay, sika talaga. Awan pa'y limpyo apan nakisarita kan ka. Ang serious lay. Apay kanwa din nakayat customer. Gapo, iti kinapilosopom, Inteng. Uray seryoso ti saritaan, sa bali nga men ti isungsungbat mo. Masapul la mairwam da kanyak na talaga akas na ti ugalit. Ay, Inting aya. Ne. Ay, agbalbaliw ka para iti kaadwan. Saan kat at iti kaadwan ti agad just para ken ka. Naa. Pare ba daw? Mapan ka kada iji bangkag mo inton bigat? Wen pare,
Saan pa mo nalpas ter aramidan mi kanituyang ka. No kasta, lumabas ka dito inton bigat. Ay katuwa na paray. Ta dito yung matias asin nagadalan. Alang ang mga Greko sakpela ngiti bangay. Nadamag ko ata ag pagatang ako ma. Ha? Ay, di talaga yan paray. Apa yan ti pagatang mo ya? Duwa nga itlog, ta idagas mo ko mainton bigat. Ay na paray, di talaga yan. Di ka mapanigi tersina ni Maricuana. Di nakanungarod kaya't amapan ijitersina na. Ha? Tapay kanungay paray. Main in love ka no kanya. Na. Di mo man liplipatan na gumatang itidwa nga itlog into nagsapa. Si daan ta ka DJ Bangkag. Saan? Apay, daya kwarta mapaggatang itidwa nga itlog. Na, katnog pagpagatang ka iti duwa nga itlog. Yung pagatang ni Parinteng. Ay anyan ti kastoy abiyag. Ultimo itlog, di tapay kabailan agatangag. Ay, kit kasta talaga tibiyag ako na radyo Anya nga ron ngay, kit saan taan na iyan nakabak na. Ay, wan nga raod. No apay mo't nga may nga dadagiti aglap-lapusanan. Idin to taadam agrigrig at launay. Ay ayam manan na tabagi makunakon. Kala, yung kagluto ni si Dainta. Tanay, mabisina ka. Marikwanang gumatangak man. Ay katuan nasapa ka man. Wan maray, tapno aglinong kami inton na nga ton ti inay. Ay sa bagay ay narigaton. Delikado ti heat stroke ako nada. Wan nga rod maray. Ay, lakwan nakman kit di iti duwang itlog. Mabitla ang maray. Itlog. Oh, adoy. Itlog ti si daan yaw? Saan maray? Impagatang kano ni Kapitan dayta. Na, naglaingan ni Kapitan. Naglaeng agibaon. Sa nabali maray, talumabas kami mula ang ijebalayda. Wan maray, kun may sa, di yung kanumang amin kahit akustumar. Nga po tamayin in love kayo king kuwana. Anya, imbaga na dayta Wan maray. Na, ti salbag a Kapitanon. Kinapudno na, jak magustuhan ti ugali na, tapiluso po launay. Nga oray seryoso ti saritaan. Awan mo limpyo sungbat na. Agsaga na kanyak ni Kapitan. Makaungot-ngutan ni Marikwanang. Apay ngamin nga imbagam ti imbagan ni Kapitan. Bayamon Numamon na. Ay, si kamot. Amangan no agapad. Saan mo't siguro Naanos mo ni Parinteng. Sa bagay mo't kit di Ay, iso di ka madanagan. Gapot sa saan ka, madaksan ka ni Parinteng, kan Marikwanag. Ay, naglaing kamot anya, inteng. Apay manandungaw. Nagpagatang ka ni Pari Badong. Gaputaan mo, amabwisbwisit ka ni Marikwanag. Talaga akasta ti remedyo. Ay, agbalbaliw ka nga minan. Tapno saan amabwisit ka ni Marikwanag. Bayamon, isumit lang ti marigatan no mabwisit kanyak. Ay, nagalas ka ti kasta ka panunutam. Ha? Ay, ingkaman kit di gumatang iti sardinas. Ay, sardinas man ang tisidaan? Kat, anya nga rod ngay. Di kamot ngamin agtaraken iti native a manok. Tapno adda ko mamot parparchan. Ala, inaktuman pa siya rin ni kagawat ko nang. Barang mapunas ti rurod na kanyak, inton makita na. Good morning, Marikwanang. Anya ka di ti maipay ko, Apo Kapitan. Mabalin to may dito itirsina, manapumpuno itilako ang magatang kan mabalin ang mautang. Di nakadikos ko sila pan, Marikwanang. Anya nga min ayati gatangam, Kapitan. Di man, dayta ubing alakom. Anya nga ubing alakok. Dayta man, nasuratan iti ubing. Anya tilakok nga ubeng, Kapitan. Na, taang katawa pay. Di mo magits, Mari. Dayta man tauniyang. Anya,
Isumit. Yang kat ubing. Oh. Ay, wala. Sardinas mo gayam tigatangaw. Naggapuan yu kaday, Kapitan. Iti Tersina ni Marikwanan. Ay, napan ka, Kapitan? Kahit saan nakakadin akasura. Medyo kasurunok. So, pinanawak adagaos. Apay ngay? Jak nga ron amaw, so pinanawak. Ang mga no paginawanak. Ah. Gating. Ang mga no karup-rupak tutin inawan na. Di ba kaibagadan to asyak ti ama? Si kamot, Kapitan. Kasano ko mga aginaw ni Marikwanang kat awan mo't asawa na. Kung kunaklag maray. Katsika, where are you going? Kat mapanak adita Tersina na. Mapan kumandamagan numano ti may sakilo at tugi alako na. Kat may sakilo lata. Isumit. Uray ikilom di may sa, may salata. Saan nga agbalin adwa? Sa bagay, adda puntom, Kapitan. Ngam ti kayat ko asawan, numano ti panangil ako na iti may sakilaw. Kakidin. Tama nga no maibus tila ko na. Apay anabayag ka, ije Tersena ni Marikwanang. Ewan ata sa anak ka nagsubli adagaos. Ay, tikunam, maayatanak itikasta nga ugalim, intay. Agungot ka man ako nakon. Inggatangan ka lang harudon iti sardines. Ngam nakabaybayag ka. Naangeran ti talbos ti kamuti apangilao ka, kat di ka pa'y nagsublay. Oh? Nagpilpilosopo ka manen ijay. Ay, saan? Apay kumamit. Sarde nga munti kasta nga ugalim, kunak manen intay. Gaputa saan ang makaparagsak ti kasta nga aramidam. Maray, umayak man. Kat umay kalata ngam di ka magbuisit Apay kumaamang buwisita. Ngay, Maray. Ay, masurunak nga raw ka ni Kapitan, Maray. Ay, kaum umay na dito, ngam inkurri na din di kinapilosopo na. Ay na, Maray, mairwam kan kenkwana. Uray siyak mo, pilusupon nak itay ditadalan. Awan lataan usak. Sumulagayam akinunana apinanawan na ka. Tamadlaw ang makaungot ka kenkwana. Amangan ka no aginaw ka. Kat karuprupanan tautin inawam. Imbaga na dayta. Wen, Maray, ang imbabawi na mo kiday. Kinuna na joke na lang ka na. Kuna na siguro ang makapakatawa ter aramidin na. Ngam di na amaw nga adon ti masurusuron kan kuana. Maribana, pasensyakan ano masursuro na kan ni Kapitan no daduma. Ay, maawatan ka, Maray. Tauray siyak. Makaungetak metlaeng. Ay, Kanayon kumet nga ibaga, nga adda oras ti para iti panagiin nangaw. Adamot oras para iti seryoso asaritaan. ipagarup na siguro nga okay lang kadag iti amin na kasarsarita na. Dayta nga rod kat, Mare. Kanayon kumet nga ibaga, asaan nga amin kat inaangaw. Naimbagman tamaan anusam, Maray. Tapno ammam, kanayon ko nga ungtan. Ay, Ang awan metlat ti makitak apagbaliwan na. Nga uray basit lakuma. Magwintay. Ang damot pas ka ni Jay Daya entun umay ahoy, guys. Aya, Unang gal, imbilin da nga raw, damapan kayo kano kini Antibanang. ano kayat ni antim mapan? Kaya't namot siguro. Anya dati aya apas kain. Anniversary kano ti may nga inaanak yu iti kasar. Ay, Isuanas ka na mapangkayaw. aya. Imbagman ta nalagip da kami pa. Una, tada kayo kano lang matikalbuan ninong da. Anya! Ay, nagado ang mabalinda panglaglagi pandataw. Kalbo pa'y lang matatok tao. Awan mabalin ng kail. Iso ti popular ka da kayaw. Na, Dayta kalbo atuktok yaw. Kan dayta nalawa mo yaw. Anday,
Di yu ka nuliplipatan dyan anniversary ti inaanak yu iti kasara. Ay, makita numakapan kami, Kwarog. Anya? Sa paimbaga ako na mapangkayaw. Ay, nagaduntumot nga ti trabaho. Ay na, ti trabaho. Sana malpas day taantay. Saan mo tamay may sa ti aldaw? Ado ti aldaw para iti trabaho. Ay, matkit di Ngam, ay, Nay, ngapay ngagsinay kayo, mate. Saan ka di ahusto timbagak? husto ka, Kwarog. Kababain nga ni uncle mo. Ha? Ngapay nga ibayin nyo ni ang kalintayng? Amangan nga no ikurri naman ti kinapilosopo na. Amangan no adunto ti mapaunget na ijay. Saan mo siguro, antay? Ala, Kwarog, makitan to inton dumteng dayta nga aldaw. Inteng, uray di kan mapan ije paskan. Na, apay ngay. Kano inawis da tadwa? Ninong kaninang ngaron. Amangan nga may numangibabain kalaang ijay. Naa. Wen, inteng, iso adi kan mapaman. Oho, mapanak. Ala, mapan kalata. Wala. Agkuyog kayo kan ni Kwarog. Tano siya sa anak amapan. Naa. Aglaba aklangan. Nasaysaya at ta. Agawit tan ko raw. Nay, napayan ang kail. Kwa. Saan tayo payanangan katagawit tayo natagaos? Darasab kita. Ang mga nutik ulandak dito, nagbayag tapay. Abay ngamin na yang kail. Basta kartangama. Kasla matin nagtipusok, gapo iti butang ko. Amo kaon. At na nakaungot ka na kaywan niya. Kwa, Nakita ka ngamin na makisarsarita ka dagiti lalaki ije paglutuan. ha! Ang mga naruruddakin ka niya ta nagpilusupo ka Ay, manay. kwa. Un, aklo na kon. Alaki din, pumanaw tan. Ang mga no, andat mapasamak no, di ta pumanaw. Daitan ti ibagbagakan ka inteng. Apay nga may na tila inararamid mo ijay paskan. Huston, di ka nagsermon. Naimbag, ta sa anak-anapan. Tano na panak, sigurado anay babae na. Gusto nga ro din, di ka agungayt. Sorry ka din ba ng dungo? Ay na, agbalin ko man nga adal day taken ka inteng. Ta saan nga amin na tao, kat kayat dati inaangaw atong tungan. Agyaman ka, ta saan da ka atinik ulan dagiti napaungot mo iti dayjay nga okasyon. Kwa, uwan. So, di ka nagungayt. Ang mga no matali mo daw, gapo iti aglalaw ka marikrik na. Ay na, Kapitan! Ilugar mo ti angaw. Ta saan nga amin a kabarangayam, ket makaawat kenta. Ala sige! Dinang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan! Enteng. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Napanan yan tay. Laglagi pa mamin dagiti imbilin na kan ka. Ado sa dita. Apay managlilipat hak. Kuna na yan tay, nga ipalagip ko dagiti bilin na kan ka. Na. No di ka agtungpal, di nakapawitan iti kwarta. Ada mo honorarium ko? Mala makamu ka. Win! Sakti makamaw. Ang may mayat mo't lang no pawitan na kanyan tay. O di ada kwarta, malaksid iti honorarium mau.
kunak ngamin ken kwa na nga uray saan apumanaw ngem napanlata. Ala, no pa, itanak di mayat. Isungaro da di mo liplipatan dagiti imbilin na. Tapno nasayat ka kenkwana. Unay nang kail. Awan lang niyan tibanang dito yung balayaw. Binabayaan yun ti balayaw. Kakaiso na nga wan armalite dito'y balay. Di agrelaksak sak paminsan. Wana, ngam subramat nang kail. Kitaan nyo man dito plato yaw. Napuno di talababo yaw. Na. Sakay lagi na, winto nawanin panganan yaw. Ha? Katiso matangkail. Kitain nyo matadag iti lalaban nyo iti banyaw. Nakangangutain. Laban nyo ngaminan ang kail. Apay, imay ka dito. Tapno sirmunan na, kwaraw. Saan matangkail? Ngam kasla na labas mo't ngaminan tiraramidan yaw. Na. Managbaybaya kay umatain. Ultimo arubayan yaw. Di yu pa'y mawali sanay. Ay alaman nga rod kwaraw. Tanga imay ka. Sikan ti mga rabid ka na kita. Yay! Ay, talaga gayam a pinatuloy ni Maribanang tinagpailay. Kasta aya, Maray. Wen, Maray. Ay na, amangan numapan aglalaki ijay. Wen, ken amangan kit di no addan lalaki na ijay. Iso nga inpapili na timadaya. Kamot. Di ka man nagsao iti kasta Apay nga rod nga, apimanaw ni Maribanang. Maray, pimanaw dito barangay Kabildatan. Gapo, ta inayaban ti kaanakan na nga ada restauran na. Tapno, mapan na tulungan ni Maribanang kat ikanda iti tangdan na. Ha? Nukasta? Addan trabaho ni Maribanang? Addan pagswelduan na? Katwan, atiw na ka. Gaputa si ka, day talamang padpadakas iti padam a tao ti ammahom nga aramiden. Kapitan, Ay, ada ka di ibagam, marituyang. awan, Kapitan. Adala kayat ko adamagan. Ay, anjang ngay deta. Damagak laeng daytoy Kapitan. Sapay ko tadi mo tagidaksan. Uy, Mary. Apay, anya deta. Kayat ko lang amin apon ken. Iso nga iturturod kun adamaga. Ay, damagamaon. Nagaduka nga artimon. Ay, kwa ngamin, Kapitan. Kasla saan anagaw-awid ni Maribanang? Saan pa yun? Ang inawagan na kakadain. Ay, saan pa? Tawan silpon ka. Wangag paisuan niya. Ang nagipawit ka din iti kwartam. Ay, awan pa yung karon. Ay, nakapitan. Amangan mo't no addan lalaki na ijay. Ha? Kat agin enjoy dan living together. Iso alinipat na kan. Anya? Ay, si kamot marituyang. Day talagayam ti ibagam. Awamot kais iskanda. Apay nang kail. Nakadumo ka lang mat ditabal kaon. Ay, agpampanunutak nga rod. Anya ti pampanunutan. Ay, nabayaga din nagawid ni Antem. Ay, mga nupuno timbaga ni marituyang. Anya timbaga ni Nana Tuyang. Amangan kanunood dan lalaki ni Antem ije na panan na. Ha? Iso adi nagaw-awad. Ay, ano nga ni Nana Tuyang? Tilay bagbaga naman. Di ka mamatpati ti day tanggal. Busy lang ni Auntie ije restaurant ti kanakan na. Iso asa na nagaw-away. Nana Tuyang! Yang! Nagawan mo't a respetom iti bakit kwaraw. Ha? Gaputawan mo't manak na kamuha bakbakitan. Nagturod ka mo't amang ibaga iti kasta kanyak. Kwaraw! Raw! Apay nga min nga ibagbagayo kini Uncle Inteng. Nga mga nuwad na lalaki ni Auntie Kabanang ije na panan na. Ha? Aw, di mo man padaksin ni Auntie Banang. Kay anyat amu tayo nga inupod na. Kitaam nga min saan mo't nga agaway. Saan nga agaw away? Gaputa makumi-kumi ti trabaho na ijay. Uray po utang na natuyang. Awan ti lalaki ni Auntie Banang. Makumikom lang ijay ilay. Ngagpabak nang. What? Nawatam kanina natuyang? Nawatam?
Amangan mo't no si kati at dalalaki na. Ayawan lalaki ko araw. Ay, way, nanatuyang. Awan nga agpaiso lalaki. Tawan mo't timangayat kan ka. Taulti mo ni tata ba daw? Agbabawi anang asawa kan ka. Ay, may stresak pare. Nay, Ay, apay paray. Gapo ka di itiin bagbagan ni Tuyang. kaslakastan. Pinapasinsya mo na ni Tuyang ko paray. Amumutan ti ugali na. Ewan pare. Malipatak matla siguro. Ay, yan ni Tuyang. Ay, kat may isa. May stresak iti kinariga ti biyag. Ay, day tangarod kit paray. Imbag kidiking ka paray. Tadaw nuraryum mo. Ah. Kin mangmanggaday ni Maribanang. Ay, dahi tangarukit. No saan kumaga po iti kinariga ti biyag. Saan ngay madayo ni kumarayim. Tapno, agdenden na kami kumaadwa. Ala, saan na bali paray? Saan na day ta ti pagparikutam? Aglipas to day ta. Kanya ka di timbagbagan ni tata ba daw? Tama-stress kayo akaw na ayaw. Huwag garod. Una yun. Apay ngamin na yan. Ay, agtudo ko may tinakapigpig sa. Tapno, marunaw amin agraman problema. Anya? Talaga desperado kayo una hanggang. Ewan nga rod ko kwarta. Dahil tati pag problema akla unay. Ay, susanggang. Kwarta mo't gam ti parikot yaw. Saan kayo matulungan dita? Ha! Awan mo ti adu akwarta kita. Ay, win. Kaya mga no ada mo mapagutangan. Awan mo ti mo ka milyonaryo hanggang. Na. Kwa. Uray saan milyonaryo basta agpautang. Awan nga raw. Bayan niyaw. Tagbiro ka kiti pagutangan niyaw. Tap numasulbar ti parikot niyaw. Kagawad ko anang. Ang mga nuadaan mo yaw pagutangan. Nay, pangusaram iti utangam, kwarog. Yutangak ko man yung uncle kang maintay. Tanay, madip-dipres ka na. Tawan kwarta na. Ah, Huwag kagawad. Ang mga numapukaw na pa yung tilimbong ti panunot na. Nuawan may gaman na kwarta. ay, padasak, ti mangibagay ti gayim kaw. Barang ada mautang ko kankwana. Ay, agyaman na kagawad. Talagang amin na kaya't ko atulungan ni uncle ka. Diyak kaya tabay-bayan. Apay ngay paray. Agkulkulong ka mo ilatan dito palayaw. Agpamarangak a problemado la unay tapno mamante kanyak. Paray, mangmangag na ka day. Ay. Na, nagatidong mo day ta na sinay mo paray. Kasla da pagdaldala na ma. Ay, ba stresak pare. Saan mo tayo na sumangpet ni Banang? Kit awan pa'y pulos kwartak. Ay, makapa-stress ti kasasaad ko. Ay, na yun paray. Di mo itulok Saan na balay? Taadan tulat ta. Ay, kasapula kong ti kwarta. Ay, mga no, adem bulsam di tatautangag. Ay, awan paray. Ah. Ngam no mauray mau. Mapanak bumulong, diti kasinsing kaw. Basta uray ma. Ay, sige pare. Urayat dita. Takasapulak ti kwarta. Papananta ka day, tataba daw. Mapantay jay sintraw ko araw. Mapanta sarakan, ti kasinsing kaw. Apay ka di, tataba daw. Mapantagi bagay ti kwarta na. Kasapulan ka nung amay, ni uncle mo nga intay. Ay, day tangarod ka, tataba daw. Kusla mabagtitan, kaputawang ka no kwarta na. Ay, yan nga paiso ay atibyak. Ala, usarin ta pa'y day ta tricycle mo ko araw. Tamapantan. Barang adda may pautang ti kasinsing kaw. Kit isupay lang, titid kaw, kani parinteng. Isula ka rin tawang pagsapulan na. Pare badong kan kwarog ti umay dito ya. Sigurado. Iyag dati kwarta. Mayat din na panunod ka. Ura dya ko nagtrabaho. Angay! Nay! Kaslagat katawa kayo tayo. Saan mo? Nangigmigin ni tata ba't ang tikatawa yaw? Ay na, ay saan kunak na? Kahit kumusta ka nga paray. Ha? Ay, kastoy pare. Ikagkagumaak. Saan na ma-stress? Diyak pa'y kaya ti ma-depress
Ala, di mo nga min itultulok ka paray. Ha? Saan na balay? Ada na bulog ko, iti kasinsing ka. Isupay laing, Ay, tiwasaran. paisaw! Ay, kasla nakababain. Di ka nagbabain paray. Antay, Ay, na. awate man. Asus. Bayadan tulatan, into na dati kwartan. Thank you, paray. Sa dabali, bayadak to dito. Kumusta nga tan ni Kapitan Maray? Panagkunakat nasaya at maut. Adda nga ta kwarta na. Agsingsingir nga minaw jay kasinsin ni Badong ijay binulod da kwarta. Ay kaing kadamagan Ada mo siguro kwarta na. Amangan no awan, amangan no maistris lang no ibaga. Sapay madikano ka, tirik na na. Saan mo't siguro, Maray? Mapan mo lay baga May mayat mo't lang no mismo asikati mangibaga. Ay, ibaon ko man nga rod ni Badong kaw, tamapan na singiran. Tanay, agkarasublay di kasinsin na ijay balay. Wow, Maray. Ipakaawat yaw, mas hapol ngagbayad matan. Tanay, da kayon ti agrabyadaw. Kaasi kayo humat, no da kayo ti mang back up. Nga rod Maray. Jesus. Dapari Badong ti tataulan ni White ay. Ada kadwa na. Ang mga nuday tadi kasinsin na nakautangak kitag singer. Pamarangak man nga agbalat at nudidak pilitan nga agbayad. Paray! Paray! Kumusta kan? Umay kami man. Kadwa ni Dalmasyo, kasinsing ka. Sana nga agtagtagaray. Paray! Mangnagnak ka day. Ay, paray! Parintay! Sumungbat ka ba da? Inkanto! Inkanto! Na, anya nga yung kanto paray. Siyak day tao, hindi pare mabadaw. Ay, pangasimi, di nakadanun. Inkanto! Na, Day, anya ka ti mapaspasamak kinukuha kasinsin ba daw? Ay, sus! Ha! Lubong dagiti prinsipi kan inkanto? Sos. ay, por Diyos. Inkanto? Panagkunak sa balay, ti mapaspasamak king ka, paray. Naskin na maamuan ni Kwarog day tao. Ay. Ay, umay kang kasinsin Dalmasyaw. Mapandan. Ay. Dajay, napandan. Baligi tinaramid ka. Naglaingak nga agakting. Di da ka masingir iti utang mo, inting. Naskin na mapan mo kitain na angkel mo nga intay, Kwarog. Ha? Apay ka day tataba daw. Napan kami itay. Mapan mi kung masingirin ti utang na. Kadwak ti kasinsin ko, Dalmasyaw. Ang magkakanat mo ti magbaga na. Ha? Makiyapa ka day tataba daw. Saan, Kwarog? Tila ibagbaga na. Iso pa nagkunak. Kit napukaw nan, tilimbong ti panuno na. Ha? Apay ngay? Anya rasaw, napukaw na tilimbong ti panunot na. Ay, yung mga no na depression na. Gapo iti adu nga utang na. Yay! Ay, kaasimag ni Kapitan. Ay, uwan nga road. Agbalamot teng. Ay, una yun tagbala. Gapo siguro iti agsasalupang nga utang na. Ay, uwan nga road. Saan mat nga isulang ti adda utang na. Wan nga rod, Maray. Kaslasi ka. Ati dogan ti listaam dito tersinak. Ha? Ngam amaw nga igagagaram ti saan nga agbayad. Na, ni Kapitan ti saritaan. Ita, kalaat mata na siya. Ay agbayad ka ngaminan iti utang mau marituyang. Wan kaday, agbayad ak tulak ta. Unay daytan, ni Kapitan ti tungtungan. Ngam siya matang tinagturungan ti saritaan. Ang kalintay. Aha! Kwarog! Agin inom kayo iti harap. Kwa! At dapay pulutan nyo alitsan. Kwarog ka anakan. Kunak man no agbala kayo hanggang. Sasawam nga agbala. Limpyo ti angkel mo. Ay, umay ka kay deta agsyat ta adwa. Ay saos, maditi naramid yung angkel. Nagpamarang kayo laga mabala, tapno sanda kayo asingirin dagiti nakautangan niyaw. Ipulong ka kinitata ba daw? Ipulong ka mat kini antibanang. Tapno di yun ululitan tinaramid yan. Ay, please, Kwarog. Huwag mong gagawin yan. Masisira ang buhay ka. Yan.
Angkal! Apay, sino ti mang kamkamat kan ka? Ta dito ibalay ti paglamangam. Hinanti banang. Ha? Tan. Ayak! Kinapudno na. Imawag ka niya kidirabi ay. Ah. Kat dinamag na no pudno ti dimanon kan kwa na may papankan ka. Katuan ko na ako na tapudno may. Na! Awan lang amin oras ko nga imay nang ibagakin ka. Di mawag niya anti idirabi ay. Ay, anya kamitin. Apay anagwon ka ngay. Pudnumat ngamin anak imbabagtit ka. Ay, wala yun. Tapno di da kasing irin dagiti nakautangam. Mangibabayin ka ka na ako na niyantay. Anya? Agong ungit Ay, Kat sus. ita, simang peteng. At dan iti dalan nga turong dito'y balayaw. Ang mga no balunitin na ka. Day tantumat nga main. Entay! Ay, sus! Inukat mo teridaw! At day tanyan tay. Wah, nakon, magnak ititaw iti kusina. Anya, Entay! ay, sangon yun ni antay. Di yu itarayan. Kan agbayad kayo na kadagiti utang yaw ang kalintay. Ay na, kapitan. Iutang, rumbang abayadan. Saan ataldikutan? Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Junred. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'ing estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Badaw, kita umday ko nagbalinan ti kwarta. Sa gasot lang, madya kwartam. Apa nga ngayon madumitan? Ay! Nasurok nga upat agasot tinagbalinan na. Kun kita to'y nagatang kao. Nay, hada nagatang mo abagas. Kumpleto pati tinapay ka na sukar. Hanya tinapasamak to yan. Ay na, nagkamali ni Marikwa ng anang barya iti kwarta. Di kagtagtagari Ay, kitwa na. Ikan na mga rod, dahi ta sobrana. Tayo maglay karagak ijay pitakat. Ay na, saan gayam nga mo ni Marikwa ng tagbarya? Ay, nabayagan na komersyante di na pala mo may tiagbarya. Marikwanang. Oy, Marikwanang. Ay, apay ay amaray. Ay, itayak pa'y laasuman na uditoy. Ang dinakmat gayam dengdenggan. Ay, kuha nga main. Naunag sa unay ti pampanunutan. Ay, pampanunutek nga road. No apay nga awan mo't naglakwak. Kaadama gimat gatang. Nay, apay ngay. Nagkamaliak sa iti panagbariyak itay maray. Ngam, diyak malagipon no asino ti binariyaak. Na, agkamali ka pa'y lang ayang agbarya. Ay iti dayta, akinabayag mong aglaklakon. Ay, nakapuyak ngamin iti arithmetic. Ay kat lagi no asino tinangibaryam iti sobra. Laglagi pag nga rod, kadagitiin may gimatang dito tersinak. Asino ngay nga ta? Ni Marituyang, tim mo na. Ay sos, ay saan nan nga isublay? No sobra, tinaibaryam kan kuana. Ay, si Marunaw ni Kuaraog. Ni Kuarog? Maikatlo ni Kapitan. Ni Inteng? Ewan maray. May gimatang ni Kapitan itay. Ay sos, Taapay maray. ay na maray. Kat no saan nga ammo ni Inteng ti agisubli iti barya. Ikasta aya. Ay wan, no ibaon ko amapan gumatang.
pulos adi na isubli kanyak jay barya. Kwarog, manuti kwartam abilbilangam? Apay tamtamagam ang kail. Apay dakas? Kano nagadumot jay coins pa'y anakitak? Ang kail. Ah. Atay bagakan ka. Ang secret talang Ano yan? sobra timbar yan ni kagawad ko anang. Hindi na panak nagpalo di Teresina na. Sugayam nga do ti kwartam. Saan namot gayam nga mo ti agbarya? Ha? Kunak no sakla ang tinabaryaan na iti sobra. Ha? Uray sika. Uray si kamot ang kail. Nanayunan pa'y adya kwartak. So di kag tagtagaya. Wanang kail. Agulimag talang. Umatangak man, Maray. Wan maray, nga mabiit man laang. Adaman damagakan ka. Gumatangak iti karni asidaan mikin ni Badungkaw. Malagip mo ka de, idi imay kagimatang idi na minsan. Wan, Maray. Apay aya. Sobran sa mo di na ibariyakan ka. Anya sobramot nga ibagbagam. Kurang tupay. Kurang. Kawan. Yaklatan nagtagtagari takababain mo kan ka. Kunak ano sobra tawan mo naglakwak iti dayjay nga aldaw. Ay namaray, inton maminsan, bilangam anaimbag jay ibaryam, tapnosan nga kurang. Mala, lakwan na kung tanay, agur uray ni Badungkaw. Wan maray. Bilangam anaimbag jay ibaryam kurang tumanan ti ibaryam iti kwarta. Ay, unay meten, tanay bustay Ricardo. Ay, kasanuak ngay ang makaluto. Anyari ka, do tinaibaw santay. Tas akong tibaw mo mapan gumatang. Ay anya sika. Sakti mapan. Ha? Ay, siya kantay. Tanaparparta ka kamagna. Ay nagkunakan ka. Malipatam ti gatangem. Ited mo kanyak jay kwarta apag gatang ka. Ta siya kunti gumatang banang. Ay, unay meten. Agin inno na kayo matay. Ay, saan mo nga ititad kini angkal ti paggatangan tay? Agrayo manumag na iti adayo na angkay. Ay agtal na ka. Rayo masasawom. Ay, amo ko, no apay nga agin no na kayo amapan gumatang. Tamuyaw asubra ti ibarya ni Marikwanan. Ay, saan mo tantay? Ay, integ, sobra ja imbaryaken ka ni Marikwanang idinaminsan anya. Saan to pa'y? Anya ti rumbang nga aramidan, no sobra ti naibarya iti kwarta, kwarag? Ay, apayasak ti pagdamagam ngayon tay. Umuna ka amang sungbat, ta isarunok apagdamagan ni Uncle Mo. Kwa. Amok ti sungbat na dayta. Nakalakla ka. Tisong ba ti saludsud mo antay? Kat isublay no sobra ti na ibarya iti kwarta. Una yan. Iso kumati sungbat ko. Kinupiyam manan ko araw. Antay. Niyangkal mo ti pagdamagam. Diyay narigat man ti saludsudam kenkwana. Ay, amok ti sungbat na. Uray, narigat a question. Ay, nasken lang asong batam da ito asaludsod at kan kainteng. Mano ti sobra ana ibaryaken ka ni Marikwanang. Una yan. Mano adagos. Marigata na sumungbat niyang kay. Wah. Mano, kunak. Ay, jay, kwa. 50 pesos. Ing kaisubli da ita kwarta. Ang kay subliang kay. Saan ka ngamin nga anis ka? Dua kayo kani Uncle Mo amapan mangisubli iti sobra ana ibarya kada kayo. Warog. Apay nairaman nak ngayon tay. Intan ko araw. Ha? Isubli tangag peso. Sikalahan ko mangkay. Dua kayo. Ay, di kay lamasyan ka ni Marikwanang. Baak lang arudan. Bangkrapen nyo pa iti Teresina na. Apay, papanan nyo ka ni Kwaro, paray. At kuy-kuyog kayo, Mike. Kwa. Di tatirsi na ni kagawad ko anang. Mapan mi isubli ti sobra na ibarya na iti kwarta may tataba daw. Kwaro. Istorya mo amin. Ay, uray da kayo. Sobra, Mike. Yan ay barya ka na kayo ni Marikwanan. Adu ati sobra na tataba daw. Ay aguli makaman. Sakti kasarsarita ni pare badung kat sikati sungbat sungbat. Paray. Kano sobra mo tinay barya ni Marikwanan kanituyang ka. Kan ibagamatan kininana tuyang.
Tay subli na mo ti sobra na ibaryakan kwa na. Dakas tag sweet eh. Ewan pare, takaasin ni Marikwanang. No kaya na nga isubli pare. Nagkunakan ka, amapan ko isubli jay sobra abarya. Kit kababain. Ayawan babain ko. Agtalna ka man. Amok magkait na puskol ti rupan. Talaga man. Da pare inting kundi kwaraw. Napandain sublay jay sobra akwarta na ibarya ka da kwada. Isuda. Bayam nga ramidon dati kayat da. Kababain nga raw. Awan nga rug babain kaw. Na, Di naman kumbinsiran. Tauray anyatar aramidam kan ibagbagam. Jalat kayat ni sobray. anya. Angkay, kita nyo ni kagawa daw. Ha? Nakatulala oh. Ha? Malayo ang tingin. Problemado at talaga. Pampanunutan na talaga di sobra na ibarya na kadata. Agasam nga ta sobra magamti na ibaryana ka ni Maritoyang. Ado tayo gaya manggay. Ay, isuarong ba nga subli tayo di sobra. Kagawad! Saan nakasamot anang nagangkay. Naunag ti pampanunutan na. Pigsam kami na. Jesus ka, asimit. Ay, kagawad ko nang! Saan nakalata ng ngagaw? Pigsam pa eh. Ay, imposible saan naklata mangag. Ay, Marikwanang! Ay, po, ay kamutan, Kapitan. Ah. Apay, bumugkaw ka nga ay. Oh, Na. makaunga na. Kwa, saan ka bugbugkawan? Kasano, di na kami mangaming pampansinan ka ni Kwaraw. Pampanunutot nga may dyan na ibaryak a sobra. Malugi aksan. Iso nga raw nga may kami ka ni Kwaraw, tayo sublime jay sobra na ibaryam kada kamay. Ay, pudno dahi ta kagawan. Ay, kunakon kat a sobra tinaibaryak. Ay, agyaman na kada kayo, Kapitan. Kwarog. Nasayaat kami ngamin at tataw. Nasimpot kami ngamin kagawan. Oh. Imalaki ni Uncle Kaw. Apo? No talaga mo't lang nga nasingpot kayo. Apay nga itayo lang nga isublay. Ay, ha? Ay, kwa, nalipatan may. Ay, Kwarog, isublitan ti sobra. Oh, anya terik na. Kalpasan ana isubleyo ti sobra ana ibarya ni Marikwana. Aw, Uncle. Anya ka no tirik nata. Damagin pala kandak. Naglaka, ti salodsaw. Apay, di mo sumbatan. Aha. Nagbabawi ka ng isublay. Tawan kwarta ko. Ay, orasak. Makasangit at tawang pulos kwarta kon. Ay, unay kayon nga agulitan. Ha? Gapo ta insubliyo jay saan nyo ako kwa. Siyempre, naragsak kayaw. Ay, wanan niya. Ewan nga agpaisaw. Naragsak tangkal. Ay katuwin nalinis ti konsensyayo. Sikat tumot ko rin ta, tila isong bat mau. Ah, Nalinis ti konsensya ta. Iso naragsak ta. Agyamyaman akmaray, ta may insubli da Kapitan ken Kwaraw jay sobra ana ibaryak kadakwada. Ay, binagaak ngamin idamaray. Iso nga insubli dati barya. Ay, agyaman akmaray. Adan igatang ko iti ilakok manan. Ay, ni ngay Maritoyang. Insubli na tinasurok ana ibaryakan kwa na. Ay, dinto pa'y agpakpakita. Nay, apay ngay. Mabain siguro Patsyamot amabain. Kanawan babain na dayjay. Ay, bay amare. Tayin to lumabasak ija balayda. Ibagak nga isubli na jay kwarta. Ay, Maritoyang, lumabasak pay. Ay, kat lumabas ka lata, maray. Ay, kwa, naggapuak ijay Teresena ni Marikwanang. Jak mo damdamagan. Ay, ibagbagak lang mo't Tanay, bangkrapon damot ti Teresena day jay ako marita. Jak damdamagan. Ay, nabangkrapan. Tada dagiti awan konsensya na a customer asaan da nga amo ti agisubli iti sobra ana ibarya kadakwada. Ay, adaya dagiti kasta customer na. Ay, ado maray. Kasangsangok pa jay may sa ita. Aya, Ay, kasarsaritak pa'y
Ay na, makonsensya kayo kumamot Isubliyo jay sobra, ana ibarya ka na kayo. Ay, agbain kayo, Wunang! Wunang! Inak isubrahin! Ay, nasilyan ka, Maray. Amok magkag! Asyak ti paspasagidam! Nagkita kayo ka ni Maribanang, Maray? Kapanpanaw na laeng ka. Wen, nagkita kami. Umay kumanlangan isublay jay sobra na iparyam kanyak, Maray. Ay, agyaman ak. Adan igatang ko iti ilakok, Maray. Imbag man, da na konsensya ka. Enton maminsan, bilangam jay iparyam. Tasyak, talagang awan babayin ka. No di na laki nun sinsya ni Maribanang. Apay, umay ko isublaya. Imbag man nga rod, ta nasabat mo ni Maribanang. Naging lalabas laang matay, jay balay. Api akas la Biyernes Santo day tarupan. Awan apulusan ti kwartak. Nay, kano dapay mo tinakita ka binalko mo iti panyo Awanan tanapan ko nga rod intal kin ni Marikwanang. Nay, kunak man no awan babain mo. Ha! Talaga mo, ngawan babayin kaw, ngam na konsensya nga road. Malabay amon, tay kantulangan iti kwartam. Nasayat mo kiday, yung naramid mo. Di nalagaan tirik na mita. Pangalaam ko mamangay, ti kwarta nga iton mo kanyak. Ay kitag trabaho ka. Kaya nasayat may, tanakonsensya ka tuya. Tapno lumag-anay, tirik na. Kasnaan na tuyang, tapno na dalos lata, ti konsensyam. Ala sigay, ditang tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok, ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Junren. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, Marituyang, apay anak kami suot ka, bigbigat. Alangan nga ipamalem ko pa'y ti panagmisuot ka. Na. Kita man mo to'y barangay tayo di malag progress sound. Kita man ay kinatawaan na ka ni Ma'am Nadain. Ay. Nga ruda. Apay, kano aya ama ipasiminto ni Kapitan day takalsada? Kasla karayan di tabatog ti balay may. Ay, bayaman ta damagakan kwa na. Hindi pa'y nga ibagbagami kin ni Badong ko nga ipasiminto na. Ang iyalang-alang na mag. Awin, Maray, bayam ta ibagak tao. Naskan lang nga ibagam maray. Tasaan lang asyak tinakami suot abigbiga. Ay, adapay dagiti daduma na kami suot. Ada, ni Badong ka. Agmalmalom anak kami suot tapno amom. Ay, nakarikaro man lang nga ruden, Sa dino ti papanam, tataba daw. Apay, kaputadak dito paradaan nyo, ada papanakad. Itay ka pa higayam anak katugaw di tao Wag, takat ko lang tagungay. Ha? Ay, sana dito'y paradaan ti pagungtamaan. Ay, dito'y tikayat kaw. Ijay kada yung agungat, sana di tao. Dito'y nga rod tikayat kaw. Nita, agungat kitday. Iba kami ti day ta kapitan ha. Tiyan niya. No saan na mapasiminto day ta kalsada di tabatog ti balay may. Katanya ti mapasama. Saan kami nga kumparya. Ibagam kingkwa na. Sige, ibagak, tataba daw. Kanya nga itararamidan. Kataguro-uray ati pasahiraos. Kiingka ibagak kinangkal mo na. Ha? Apurado ka mutlaunay. Ingka ibagan. Sana ka mga rabrabak. Angkay, at ibagakan ka.
Mabalin nga itantan mo pa lang day nga ibagam, tanay. Umuna pa ila asubok day to'y kumakit. Ay, sana mabalin nga itantan ka, wangkay. Sige Kwarog, ibagamon. Apay nga ipatantan mo pailaeng kat napatag nga rod ka, no? Amangan no maawan ti ganas ko amangan, Na, Nawan to pa'y ganas ko ngagpasada. anya nga minday taaya. Imbaga ni tata ba daw, ano saan mo nga ipasiminto ti kalsada iti batog ti balay ta? Kahit, anya ka no ti mapasamak. Di mo lang makaururay. Kunak nga urayan na lang di simento kung darat ang mausar. No saan mo kano ama ipasiminto at agaws? Nasaysaya at kano naglinipat kayo nga kumpare. Saan ako amangan? Awang ganas ko. Ti kasayaatan nga aramidem, ipangpangrunam nga ipasiminto ti kalsada. Tapno saan dan nga agreklamo. Uray ni Marituyang ket agreklamo met panggap day ta kalsada di tabatog ti balayda. Na, puro amin reklamo ka magrugin dagiti trabahador amang semento iti kalsada. Saan da nga ruda makaaw-awat? Inwaragawa ko mo day ta di barangay assembly. Basol da, ta saan da anaki barangay assembly. Ita nagadua reklamo da. Ipatarimaan mon, kapitan. Tapno saan da tayo akuskusilapan. Ay, uray siyak, mairamraman ang makuskusilapan. Sapay jak kayat ti makuskusilapan. Awan mo't siguro ti makuna ni Marituyang. Tadandanin malpas ama simento day ta kalsada di tabatog ti balayda. At dapay lang nga tamat makunada. Kanay, nagpartak nga inaksyonan ni kapitan day ta reklamo da. Ken, nagmayat ti pan nakaaramid ti kalsada. Nalagda. Kan, saan da mo't siguro nakusilapan da taaw? Saan mo't siguro, Mare? Unay mo't lakit din ay, no agreklamo da pailaeng. Amo mo ti ugali dagita na taaw. Ay, badawng nalpasan day ta kalsada, impasiminton ni kapitan. Anya ko maita. Na, saan ka pailaan naragsak? Naragsak ka, anay pasiminto day tadalan. Kanay, nakataptapap. Umunag pa dito'y balay. Ay, wanan niya. Diyay ngamin simintaw, natapaw. Naita nga ron kay. Kahit anya ngay nga ron ita, Ay kung mapanak man na nagreklamo ah. ay, reklamo kala reklamaw. Ay wala. Talaga asa anak ang maibusan iti reklamaw. Ay, kain ka nga ruda na agreklamaw. Ay kung mapana ka talaga ah. Sa pag ti mapan. Good morning, paray. Ita man pa bimisita ka dito barangay hall. Ay di naman isam-isaman paray. Na, ba din sa tiriing mo. Tapos lang makaungot ka. Kasayaat may, tinadlaw mau. Ta talaga ang makaungungit ah. Ay, dunat ungot-ungot. Narigat ti bigbigat nga ungot-ungot. Umay ko man nireklamo dahil tayong pasiminto makalsada. Na, ay kunak no umay kaagyaman, tanalpasan anay pasiminto ti kalsada nga umay diayan nyo. Agreklamo ka manan. Nasiminto, ti mapanidyayan nyo. Nga magreklamo ka manan. Umay ko reklamo dahil tatapaw, ngagapo di ta kalsada. Ha! Ay, di ko nakatwalisan yun walisan ni Marituyang. Ay sana mabalin ah. Na, Da kami din ti pagwalisin niya. Da kayo ati agwalis, da kayo dagiti binutusan nga opisyal. Sige, no problem. Dahil talaga yan. Kahit kaano yung awalisan ngay. Na, Tanay, makapauyak no malang abmit itapaw. tamit lang nga. Kasta ti kapartak ti serbisyo ti barangay para kada kayo abong barangay. Naragsakan. Saan pa'y? Ada pa'y makunam. Nagadaw ti reklamo dito yung barangay. Di ka may ibusan iti reklamo Ay, di nakpay mo pakapyan mo paray. Madam mga agtim-timplan ni sekretary. Kaya na ngay, nagbayagay. Umayan. Ato yung tikapim, tatabadong. Nakaisang pa ni sekretary anang tad iti kapahim. Kapikan pare. Ay wala. Nga mo na ito eh. Apay kay? Nagtamnay mo na ito kapay. Ha? Kurang ti asukar na. Sekretary. Nayon naman. Ay, uwan ka
kapitan. Ayun na yan. Tay, dati klase ti servisyo dito barangay paray. Nakatamtam na Mike. Day, apay nga igam mo day walay skandas pan, kwarog. Uncle man, imbaw nakmanain. Nang ibaunan na ka. Mapan ko kanwalisan day takabarbaro nga rami da kalsada. Ay, ala, ingka nga rudan Ado ko mati arami da kita nga aldaw. Aramido munday ta, mabiit laeng mat. Mapanak ko mamakiday tapno makasawa matain. Ay, kwarog, una umpay day ta nang ibaunan kan ni Uncle Mo. Reklamon to matareklamo day dyan tataba daw. Barang isardengdan at agreklamo, numalpas mon awalisan day ta kalsada. Wali sa manaimbag, kwarog. Ay, ano to yan? Takamot kayam dita. Itayak pa'y anak ka banikas dito'y likodam. Takit kita, nukasanaw, ti panagwalis mo. Nasayat ka dimot lang di pa nagwalis ka. Ay, sinsinan, jak kayat. Ha? Sinsinan pa lang mo't day tao eh. Wali sa mo't anaimbag, tapno maikat aming titapok na. Ang taman lang madamag ka. Anya day ta? Handa ka diwalis dito'y balayaw. Ada, uray lalima, ang jak us-usaran. Jak mabalan, nga pabulod kan ka. Nasaysayat sa nutulungan na tapno mabibita malpas. Apay kumatulungan ka. Trabahom day ta. Kat batog mo't ti balayo day tao eh. Uray pay, sige kidain, agwalis ka na yung bag. Saan asinsinan, tadyak kaya? Eh, marikwana. Ibagam tuman kada paribadaw kentuyang nga umay da makimiting iti barangay hall. Wan, kapitan. Isuda ti romaniklamo. Nasken nga makimiting damutin na. Rumbang laang, kapitan. Mga no da manan reklamo da. Ket kompormin tumanan ti pangibagbagaan da. Kabadong, dumagas ka man pa'y biit tada ibagak. Ada na pati ka papanak maray. Ay mabiit lang daytoy, napatig nga raw ti ibagak. Nya day ta. Adda meeting dita barangay hall inton Sabado. Umay kayon to Nagkuna. Ni kapitan. Ada mamerinda. Adamot Diyos kan tinapay. Nya pay. Ay na, basit lang ti pondo ti barangay. Ano san tayo, no anya ti adda. Ay, pakawan ti mapan. Mabiit lang mo dayjay. No jay tinapay kit awan palaman na. Ken jay Diyos kit awan ramraman na. Ay sanay, sayang lang ti oras ken panawin ka. Ay unay, makadisturbo mo unay. Anya ti makadisturbo ay abadong. Nagitaglablabas alugan na dito'y batog ti balay. Ay, mun nga raw, pasaray jak makaturaw. Nadlaw ko nanipod na siminto na itakalsada. Nakadumit na alugan ti aglabas. Ay, mun nga raw dito yun amagmag na dagiti jeep. Van kas kada truck. Ay sana nasaya da ito'y tuyang. Talaga saan? Nakatagtagaray. Nya nga iti makunam. Noon niya ti makunam, ay kat isumutin at ti makunak. Kaya't mo asawin, nagpadpada tayo ti makuna. Katun na, agpadata, anya ngay nga raw. No kasta, si kamit tayo, di mapanagreklamo dito barangay hall. Anya ngay, ti mapan ko ireklamaw. Ay unay kamit tayo. Kunak man, no kunang nagpadpada tayo ti pampanunutan. Ingkay reklamo, aday to'y kalsada. Ipagam nga ikatindahan. Maray, apay ngay asaan kayo anakimiting kan ni Badong Mau? Di mi kayat tasaan mo't anaimas jay indasarda a merienda. Ay, mayat kumaan, napan kayo. Ay, un gaya maray. Adda ni kapitan ni jay barangay haul. Napanen nagsapaan napan ijay. Nasaya, nga main mapanak agreklamaw. Ay, agreklamo ka manan? Ay talagang agreklamo maray. Anya ngay manan ti ireklamo? Day ta kalsada Saan kayo pa'y laanapnak nga adda na aramid a kalsada di tabatog ti balayaw? Isu nga raod nga agreklamo maray.
Oh, anya nga'y kapitan. Ay, Nangag mo, Jerry Klamaw. Tugtuglip ka mag. nagatindog ti reklamo. Ti kaya't mo mapasamak. Ikatan di kalsada. Wan, Ay, saan kami ang makaturog kin ni Badungkaw? Nakatagtagaray dagiti aglabas alukan. apay kasla kortina nga ikatan latan ti kalsada. Saan kami nga ruda makaturaw? Ay ano sanyaw? Impaapurak nga impasiminto da ita. Ita kaya't yu apa ikat. Ay ano sanyo? Oray ko sila panak iti agnanayon. Jak paikat ti kalsada. Agkos ko sila pakmaray. Madlaw mau. Wan, Maray, madlaw ko. Saan mo na masapol nga ibaga? Amaw no apay. Amok matano apay. Kaya tiyo ka ni Badong mau apaikat di kalsada. Mas daaw kami man. No apay asaan akayat ni kapitan nga ikatan ka nagdakkel a perwisyo ti ipapay na kadakamay. Agtalinaw di tanday ta a kalsada, Maray. Uray agmisuot ka iti agnanayaw na. Saan ang mabaliwan daytan? Ha! Iso nga rod anak kami sutak! Ay, kano nga'y pautangan ka? Agmisuot ka kadipaylaan. Ay na! Na Ay! Agkatawa ako na maray! Ay sige mga rod! Dayta at ipakaragsaka! Maragsaka na unay Naa. maray! Ha! Yay! Ay! Ay, nagsakit iti lapayag ti katawa na. Ha! Ay na toyang kentata badong. Saan arumbang akanayon kayo nga reklamo? Gaputa ka sa pulan mo at ti partisipasyon nyo abumarangkay. Ala sigay! Dinan! Tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawen. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangan.